Ambar soji syariah kita tak kasih tahu ada Ain ala nafsika. Biasa sujud atau me sujud gargari ini kan. Abo tabira jir tu jangan. Kan mau apa? Tabira aja ibu. Kan mau nak atas taran enggak? Dubbi nasi gargaro itu. Kan sugar gargari. Ini tu macam mana itu gargaro? Nasi ini. Saya wala jangan tu beda. Ini gargaro. Lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh ni kalam ni gede-gede. Boleh ni kalam. Ada tiga orang ni mau. Allahu Akbar. Jawab kayak ni. Allahu Akbar. Tiga lagi. Allahu Akbar. Makanan ini ada. Hadi Abu Zaid. Abu Zaid. Kuma digdam insyaallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Boleh Mikail Dira. Nasi daya di dana. Allahu Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Mujizati Sabirun dinu sabaka Duriye nubaje janjiyaka Daiman imediko ya muraun nil manama Mujizati qalbi rakati jingkama Rabbi ya Rabbi aku muslima Rabbi Julen na bathroom ko hindi ka sujud ko siya. La Julen na siya. Mucha akhe amma. Nandi ilmo bi dura kati mucha ti kato. Ko sen de sai ni. Shakule ta bi kasha ati mucha sa ki bi hefi dudu. Sire guddo fi makhina bi dura. Si qalbi sabi tu ni. Wanti di ko joli juice wan jolle fe mucha sa man fi dala teobi. Om mucha sa singal. Wannu man ni ne hay ka ba je imatun ni ilmo tan. Akak kaya ko wala mas. Wah ilmu dan bicara tu, ilmu mo kita jalan, aku bicara sebab tu. Aku ni nak bicara tu mah din. Jangan tak misal. Dunia nanti aku ini ada ilmu gari nami saja tu bodoh. Maka din kan, wansan tu cuci rambut disondok. Wansan tu cuci, saya abdi itu. Maka tarawih injur. Badan saya dah serat. Amma dah berkor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timira mata sa dong ini. Dong shodo nyatu. Muharram akka muslimat kira ya. Beda kami sa mahudin sa bali sa pirin sa beda itu. Tiboje itu. Benar. Jadi ga aman tanah.